Ali, malungil tutaw, malwagel bladunga, wagel bladunga pastor, yak mereng asula Dios, ra te alil nga kangartiang, pigo seleng Dios, hindi kan makmereng asulele, ya agimay, get blessed, ra ondi belil gidro ko yamot magyan. Lengar igel gim ngar gilmay, agidere kal ngaring igel gim albangal, alkamama, agira man mungutmok, agira man muru, lulol tirak na Dios, lengar al sila igigit, engjakal dilpiot. Direkal require rak langar gidro gir, lultu ra Dios lengar al sila igel doru. Masel, الدبابة الدبر الثاني وظهورها مجيد رأي جيد الجيدا عنغرا السيل توي مغرا عمل أسوار رابود ما أسيل غرا قاسي قد سلب أقل غرا روبا الورشيب لوبن ترى بتقول آت الجميع مكمل لا ديوس سيجيد يا ويلو الغباستور akmululu menjakal bolongak el bodoreng sa relal tutaw ma tingin la Dios el bodome sering el relal tutaw mangara Efesus rakot el klol bilyong el lomu rakot el bats el morsel trium ewangel el jagre el bats sering lola ba biblia to bela page sering ya 337 makmo omu ursel got el bats en kwasei ngakal baulus el mlesoal a Dios aboktara apostol ra Kristus Yesus amlu usul morar adala Dios el ngar Efesus el gargikle lom tabe el aklangar tir el brega ra Kristus Yesus a Dios el damad marubagal Yesus Kristus lebos kami akaratcha mabud el longe del batsa sel daring kwase klang el tangat rareng loya ka Kristus kwase kadoldang sa Dios el damala Yesus Kristus el ruba gargid ngid el adala Kristus au ul mangmlao makngal tangat tergid raiger roku klang al tangat rareng el ngarabulu rayang amrarngi akmo au era lo beo bablulat ya Dios amlang iltit el muqdal lo ya kadalwil lergid ma Kristus mabada eda el dia katan malleder madal mbal kila rangul au ul ya Dios adimla tibir rangul ilkmo mo o ya Yesus Kristus erulid el mongalegel ya talbilel el mlesoal al bolwaisei toldang sra Dios el gire la malclo el gratia el lula otirgid lo ya gabtigra rangul el ngalegel ngiya ul ol bataled elogi wal darsel aklangar a Kristus el bulgul akmo akantid amlamu subes moral kmalungi la gratia Dios el mergid el kmal dia gadal badbelel ngil melom sarngul ngil madengero kul togo ya ul ma Dios ariru la igel lulum dasu emilga taklil mergid abarrot lul deswel el blal tibir rangul el mo oltau lo ya Kristus ya gid lul dasu el bol oltau teringa Dios el bol belsel amo oldak aigel mle edub el ngarayang at mablulat ya Kristus amo tulun arogul togoy amru lol tirak raul de suel matal vilel a Dios el vilel armul a Dios e a Dios amilil tergid el modal logi wadalwil lo yaga dalwil lergid ma Kristus lol tirak raul de suel el ultu raigel tal vilel armul ragotul madagid em legot el momalat emingi la Kristus toldang seraklep kala Dios magami umukom diregal modal a Dios Kom diregal mlo a Dios, el sera hombre ngasi yamra los isakle, el selungil ais, lulsa balumi. Kom lo omrang ra Kristus, ma Dios alilia olang alel. Aragumil kumokom adal, albas kumiwa edareng, el waigel ladilung. Yidel mlangwa edareng, au ul magadol tergok, el mongu sel tilbira Dios, el kumong momastrir, aradal. Ete au ul ma Dios au tergok, المورول لترير أرادال الموديا على الرموز الرنجي تولتان ستراكلب
Kabadalulu. Adam Diyos nga raya nga druba kagi mer madam re el alsuel. Eri bagay mamunguy urat. Eruba kagi mer ka. Let ko ya tingem. Eruba kagi mama so mama mo. Eruba kagi tel libret ya. Lemra. Tawa milil. Raw alel. Ewa mlematang alkamam. Ewa matang alkamam. Eruba kagi mer ka eruba ko ulit. Eruba mbobas ka mama tingem. Are nga ka eruba kalpol. Lowri orang ngaradong. At tingem melbol. So clear. Most of them rupa kan urong ti mo madangali most of them rupa mo madangal kama mal kumagi wang rang aram ta most of them mo madangal pasagi leke most of them mo madangali sel niya so mal kita most of them mo madangali pasagi ngarang sel mo maklakal ko bol dil bol modang yoli sel الغطى الباسق وسي ngaga el Paulus el mlesoal a Dios abok tarar apostol ra Kristus amalu usul morar adala Dios el ngara Efesus el gargi kilom tabe el aklangar tir el brega dra Jesus Kristus taray galo sis akra a eli akun pasetyang ama mor tirgelom brang radio o sisul tokol ngartyang Paulus ako siya nga kal Paulus el mlesoal a Dios abok tara apostol mlesoal a Dios abok tara apostola amlodur odar alela Jesus Kristus Paulus el mlesoal a Dios albol tara apostol amluus el morar adala Dios el ngar Efesus el gargik e tabe laklang el brega Jesus Kristus sel orang barda bebirata me kita program lambu kayura ablo ol mungurat orang barda matakor be law misel di kita melulu ma aruba kal polol si sel nga swala ada bodolar ngi pasen tirgel mortirgel ngar Efesus el regik lo bela aklangar tir brega Jesus Kristus tirgel tabe aklangar tir Hindi kalbor ardil adra Efesus. Hindi kalbor ardil ngidil a. Mortirigel ngara jeles syara Efesus. Lom tabe laklang ardir. El ngara Jesus Kristus. El ngara Jesus Kristus. Breka dra Jesus Kristus. In Him. El bol breka dra Jesus Kristus. Tamanya da laklang ardir. Tamalayak laklang ardir. Ngartial dikla adal mo breka dra seklang arul tira Kristus. Kasi. Misal. Burso kasi. A Dios el damat, maruba kal Jesus Kristus, labas kami akaratsa mabud. Hide, mal, langatakla, awalela, at tingala Paulus, kasi nga kal Paulus, ang kiyagi, lodar alela Dios, amalu usilewar kumir adra, Efesus el gargiklak lang kumil berekara Jesus Kristus. Kasi a Dios el damat, ma Jesus Kristus, labas kami akaratsa mabud. El bostira kasi, Patol sa Dios el damala Jesus Kristus ruba kargid. Ngidel adala Kristus au ul. Yang melao makngal tangat kargid raiger rogut klangal tangat rareng. El ngarabulu raya. El bebi rata megid Kristiyano. Agire del mo misangat tingil a Dios. Emo matangali. Malas mag. Lo si gersek mo paset yang malwang arang adala el mabredel. Leng direk al diakal sebel au daswed el dingil. El daswisay. Kamom tabat yang paseng melaw makngal tangat tergit rarogu iklengal tangat rareng el ngara bulu rayang melaw makngal tangat abet iklengal tangat el ngara bulu rayang ngara iklengal tangat el borsek iklengal tangat kadire kan mo das paseng ngara iklengal tangat alurungi amararingi akmo au era lo bewa bululat ya Dios amlang il tidel modal lo ya gadal wil lergit ma Kristus madabod edal اليغاتل من أمرارني أو أليل أو إيرا لو بيبا بلولات يا ديوس أملان يلتيت المؤذال لو يغاد الويل
pergi de lo bengela yes. Belkila rungul aul, ya Dios amla tibir rungul. El kmong mo oya ka Jesus Kristus, erulli del mong alegel. Ya telbilel el mleswal albol. Uligi wabel tigre. Uligi wabel kila rungul. Enti mlama de. El di mlama de. Uligi wabel kila rungul. En di mlama de ngal tirgel nya mo om godong. Tirgel nya mo melil tirti. El modal logi wa Jesus. Au era lo beba. Au era lo beba blul. There was God. Dios el dia kau labang el Dios. Somewhere along the way, kau mga kamlor ngira. Maldi kita bel time rak lang ar kau mga kerjal ut merah maldi kita bel time rak temela Dios. Ya Dios se era lo beba blul at. Em lama dangal kau mga emilil. Mumtabar tiang. Ngarang ko dangar abli la Dios de la. Toldang sa Dios. Algira lakmal klol gratia. Lul o tirgid lo yaka abatirar mul ngalegel. Ngia uul ol bataled logi ol darsel ak langar Kristus ul bulgulak mo akan tit amla musubes. Toldangs sa Dios algira laklol gratia. Alngam la o til merik. Algira la ang algel Yesus Kristus. Yang amleul deswela. Yang amleul deswela rungula Dios. Algira al Dios lul meo, Dios God Almighty. Amleul deswela Dios algira pau. A Yesus Kristus el polma. Ni ul ol batalet logi ol darsel ak langar Kristus ul bulgulak mo akan tit amla musuges. Maral malungi la garatira Dios el merigit el mal dia el patro. Adong tabar sel toy. Malungi la garatira Dios el merigit el dia el patro. Agaratira Dios el dun dia el patro. Dia limit kada di ngur segi dagi da di madenge kun kwase magara tum tabra awai sel toy. Al sugu magaratira Dios dia el patro. Agaratira Dios al sugu mendia el patro. Al sugu ma Jesus Kristus el ngalgel a Dios am loma del girem kau mengak ngaral ngal song mangral klingit mangral tele lareng mangidil ngrang so kau mengak kau sis paltel adia ka Kristi la Jesus Kristus pasti del goodness ra Dios magrat charni adia ka dal badbel dia kal sabela ul das الموت تريل كم قصة مالبا ني الملوم سارنغول أو نيل مدنيرو قلتوي أو أول ما ديو ساريرو لا يجل لولم داس الملك التكليم مرجيد أبرروت لول دسويل البلاد تبي رارنغول المو التاو لا غير نيل ملوم سارنغول أو نيل مدنيرو قلتوي نملا أما التكليم مرجيد سلم برروت لول دسويل تيجي تسل ميستري Dios amla all tingin mereka mga niya di mla tibi darmul elmo ol taut lo ya Kristus ya igi dul das el bol ol taut nga Dios el bol bel sel amo ol da ga ige rogui el medub el ngara yang adu mablul at ya Kristus amo ptrul mungil poto tengil kau mga aklura al selamok jangan masalah before kau mga kami at ya Dios adim lang arni edim lang ngat mok ramok te karngi maurerel ya al selamok te karngi maurerel kau mga aklura al sel al ngaradia ka tal balbal dia ka dal balbal kratya len kratya arni mabalti karngi emal mol amok te karngi maul daswel المول ده الرغوي
Kuasay. Kaya uldas abol ultaw tring a Dios el bol balsel. El mata kaya roguy. El mledu el ngarayang at mablulat. Kaya Kristo tamo. Amok takra Dios adiak lobang maldiak lobang. Amok takra Dios all the swell a Dios amot maut. El ngasel el swell. Sa rogul tokoy. Amru lol tirak rol the swell matal bile larung la Dios. E a Dios a milil tergid. El moodal lo yagat lubil tergid. Magristus lol tirak raw the swell. El ultu raigal tel bile larungul ragot luul. Amen. Madagid al mlegot el momalat ke mingil ra Kristus toldang tel dong uratingin la sul baisay. Ya ayer el mergid supasay mga kak ngarang ngakak akire le gerrat ya. Ayer mon olbay mon darak lang ngarang. Ayer albang al tokoy. Ayer nga ka mangil mga tokol mawngil. Bot yal nga ka. Uda mamukta ka. Almut flot el ramon. Michel ngartangi. Basta rogul to ya amrul lol tirak al deswel matal bile larung la Dios. Ya Dios a milil tergid el mo'dal lo ya gada lubil. Tergid ma Jesus Kristus. Lol tirak al deswel. El ultura y el tel bile larungul. Ya kila larung la Dios. Naringi ira potluul. Madagid el mlegot el momalat ke mingil ra Kristus toldang. Oh mga dia ka. Ay kan loko ko do. All the loko ko do claim. Ay kan ngaral madalat. Who we are. Telbol ngarap plan. Magam direk al mlo la Dios. Persir omra ngasi amra lo si saak. Al selungil ay selul sobal mo. Omlo omrang ra Kristus. Ma Dios alila lilia olang aleler kamu al kumokom atal. Dalbas kamu ya edareng el waigel ladilung. Idem langwa edareng au ul magdol turgo kol mongu sel tilbir a Dios al kumong mastrir aradal. Etia ul ma Dios au turgo kol morul trir aradal. El modia kal rongo del ri toldang. Ate au amoktagra au doswela nung la Dios. Tel ngam lo altaw tringi. Al blelo tangalira ulel. Kirem ko mga ikaw mga kadimla ka deserve. Ayel betul lo si sakre Elia diri yang sa betul about siya. Praise. Para siya dia ikaw mga kadya ka deserve. Ka deserve. Dimle Dios. Kasal do mo bertang kada mo mengep mo pa siya Dios el tilbir selul do swel. Adimla ka. Tiral bolol tringi. Endimla ka lo ya kangi dil ngarang. Mle girel mo ngalekele Jesus Kristus. Amo model, emo matra cruz. Enya mor molisel. Mlel udre. Sel rir law kau mga mandihat sabi. Will take part in plan. It has to be. Mumlo girel moyes. Este le dur kun pasen dia gadal bedoble gracia. Al tuku mumlo yes. Dia gal mral wais. Dia gadal dia gal limit ringil. Mongoya ga yeki del toy en mral merio. Pase. Ma Dios a tel molas del bursa mango. Ya ul ma Dios obtrogo con morul letrir adal. El modia kala tongo terni. Dia gadal bedoble gracia. Ngoy gau mga ersiradir gada makngit. Dia kangi dil ngrargit. Ngoy gi de los isbit. Estil
mga rungul, mga emalmol ra ulgro ra klangar ka mga klangar ka mga amo ja kay gel na tungo. Tegi da urela. Tegi da urela Dios niya soal mga tmok ringi ra klangar ka mak klangar. Lemok te ringi alol tau ringi emalmol ringi. Esel lebol marung sel mok te ringi watya yang moda kay gel blebele ra yang da maut ma Yesus Kristus amo trul. Esel garat siaring aswal kau mga kaldum milil tergi draw olel. Madapo sa tarapat. Engin gel milil angara klisiel, ngarnya klisiel. Los sebelau kau mga ngarnya klisiel. Lugut mekliak langar kau mga alngara alsela igero ul gida ulsis berngi. Alruli del mo ya del romo berngi. Mengsabe del mo par ramok tekata. Mengsabe del lomes atingi la Dios el mo berngi kumpasi. Yesus Kristus amne meteng raut mo adul waigi. Lo tempted in every way. Mang malangya igero ui el other face mangal sila. Enya amla de mgisra o dale lo bang aktisti. Mustera pora. Enganya lubut makliak lang araw kau mga choice kau decision na decision. Sabi da lo mesel ngira abagulus ako sa taram langit mo apostol. Hindi sel dong hindi ako sal mal maungil masanga kuwasa mapagulus milkira. Hindi ka mal masahadra pagulus. Hindi sabi da lo mes raurela a Kristus lo pentrira disciple sergi. Ada dire kan mla to kita familiar abu krayo. Aruba klesus tel ministry ngir tel lula da lo pentrira disciple sergi. Betul to ko ya. Aligit mo ngari nga igelo nga sire nga lirirule ngari nga igelo Yesus apase nga ka nakablang rak nga kangarang erul benggel a Yesus Kristus mlarse e ulumes emil su yang ara al sela ige drogo il sign miracles may igel Yesus apase nga kamata en kabara ulis el beto al telet tele las el mo dice el mga sire nga to ako Yesus Kristus Teral bora karus ngaring kel message terbor it finished lang utmo klaro ya ger rogu nya miru le nya dilung angar nya klisi el mo rungul el mo dia to ater sel mo teral el magrus el momat انت بدلو مس arul bengela dire kan tirka kal mo rungul teralo la do ura ako tele la beturus ako serubak nga ka open game hindi ko pa se beturus au era lo rosa ma ya kamla ol na karanga kale diri hay del very disciple Jesus Kristus au lo bantri ako to lo mu ura aministir el murang diri hay del disciple sa Jesus Kristus arwak Jesus amla nga mo diri hay yan ilo evangelio mo hindi na Aruba carceral bagi isra agotan le long durar disciple Tirgero bengkel el oral en culpa aro kuil adoritin nam o into mutal kasi o into dengan liste make disciple moral el ngarte Tirgero bengkel aro makarang yang usel mission to go out into all the world and make disciple at ayel metele tele lang artiro oral bora arus arupa adim lah Cara bagi Kristus jauh ya klisi
ilul di siya. Yesus rakotan. Ambil lisi sabi del masapat yung ternyata mengilut masapat terus yang lo reinstate. Cara reinstate tapi terus yang mau kerja terus membetikan Dimna soal ko rading alay Kristus lo one love nila. Nakumrang ko sa Diyos. One love. Is a personal. Hindi ka soal di nga right trail mal ubel di nga ra. Soal mo mateng. Soal mo mateng al morse yo tingin la Diyos sa ilwa. Erbitam dal sa ide el mo minyate mareng. Inga mo mga tadun. Langar mo ko dal. Inga soal mitra ko langar. I'm pure. Ay mga tadun ka. Alda ko rakaw. Adi girat charngi mabal tilar mo. Lemok tegarngi. Adi ka lobos. Emal. Ekaw mga tel bodo dinget pasti ka wangra. Wangra nga gift tra Dios mirakaw mga. Eka mul mo ngrang al girel ok. Alduma Dios am lilt am lemet ng lawre. Aw mga kalngat yang amel nga ragel ka cross. Yang ragel ka cross belbat. Eka get together el swad los. Al suko mendia ka bortia. Eka magrang em arung nga ragel. Grup pergi dah. Al suma akaratira Dios adia ka adal bad. Ikaw mga kalterong katete yung makasay yung songos kadamito tal nga ragel tang arangi hindi budul tu raklis la Dios nga rakata mo omes. Maigal mo mre tay Eli. Kading ilam sisil tingin la Dios. Lam sisil tingin la Dios. Iba invitation ringi le ko. Lum yolet mabel tilar mo maurere. Abi beliak mo pasti. Ngal tangat ang jerol tangal mo raw lupong. Yan kasi langas terpapil dito. Jangan sampai dal dihit ya kang ran toruri. Ngira la adal mo kora atlit ngrang kleleng mo. Tungangu. Alu bang mururang rangeng mudu dal kirel. Ngira kasi tong dal dia kang rang. Pasengkel. Law takangal mo raw lupong. Among ngara al sila igel toko dorul. Igel gida alwang al ministry. Mo nga niya time. Eka mo masay. Mo nga niya time. Araw kami. Arba kesu sak mo rubang gel mo kasi. Kailangan mo doon tira ako dan. Tamo si wet lapit kel patin. Dirubak mo. Makaw mga Kristiyano dia ka dito pasok na dito okrak lamat yaokrati ngil maluop edo pa sigir tayo mo silo sis akal kung pas ka mamatigir gidal di Israel monda di mo ma adios amat kita kliti almosto is ramok tedri almonganya pas tedri ramok tedri tang kada mo madenge kung pas nga so little as dire kan nga mo Mokhtera Dios del girem ka uma kato ngali niya di sa elmo for his glory sang hidro huy arita basu lengan salang ngay gidim sisi el Dios actual ruliak lang ara
المرسل كلام يسرا وليل أو لم داسور نيجي يجي كلام لم داسور نيجي asel kelengar kelengar sel mukti tadi kelengar sel sel longu bertal introduction yang jaga tarai galu rela yang ali rela mal mal rabu efisien singit jadi yang aja lekat muklah mendim lah kan dia katal ngerang ngakari deli malu uben jirek madios seblo loru lai yang adi keracera di keracera ya okdong Amerika aldung pengertian ya okdong Amerika umat era alel au era lo mula ya Dios amlema lema ya kalau ngilar el tbm rong sia tingnya la Dios ngakartel mga tu hindi ko marang at pas ya melulu ya Dios at tingnya la Dios bajel miltung ya kalau ngilar mo ngaring au Dios mo pas kal Dios di mo ngol tidak kan ngaring au ay get rogul ka hold ay get rogul ka orre ke mulmuk te cloud to teleret ya ati kau nya kita asbel mga tu he wants to be personal dia asbel mga tu orang ngaku kasi ngara o tama Yosef aruba arnya au ngilya mesisi ilgiral o tama Yosef mga kamait and everyone na rogul adang leure relati aldu mak pasay sel may telgi may ekadwa dokra magidre may umilar mo dele kamot makakaroon di pangarap tigil ngelen tigil la Dios mo pure efficiency sa unity dapat tigil na Dios sel bom kau bel tigil cara ada mas to mi rebelión al rey pure la Dios makadamigis Raigel lalito todo el monga krisi el Dios mos be ed ruti sel nyaku sel qaal el girem kita abri sabta morni to mesra disel hatan lo tele akwase ala جيد الميستري جيد الجفت يالوا بيرا ملوس المورتري كان عارف فيسوس المني يضع لك نغتير كرجيك لك نغتير those who worship the Lord tirigel worship the Lord yang amor tirigel kau mga kangari invitation na Amerika alam Diyos ang arayang tadi Amerika alto taru banga aja aku lang la kama mati muro rahil dis pero ikaw ang pinala kaya ka ang PBM lumata malapit hindi este lo que tiene तो हम मला मामल वापस रोलिल